А музыкатә проект Grand Opera Gala Аԥсны имҩаԥысуеижьҭеи сынтәа шықәса ҵуеит. Уи апрограмма ашьақәыргылара анаиҿкааҩцәа рҽазыршәоит аҿыцрақәа ралагалара. Убас уажәы аконцерт аҿы иқәгылоу аԥсуа оператә шәаҳәаҩцәа Нана Черкизиаԥҳа, Альдона Цкуаԥҳа, Елена Анқәаб-ԥҳа, Алхас Ферзба, Саид Габеичи рнаҩсгьы раԥхьаӡа акәны Самаратәи аопера, абалети ртеатр асолистка Анастасиа Вечоркинагьы далахәуп. Абасеиԥш исышықәса амузыкатә проектқәа Аԥсны рымҩаԥгара артистцәагьы иаҳа рҟазараҿы ирыцхраауа шьышықәса ирҭагӡаны Аԥсныҟа иара ҳара ҳкамертә оркестр адагьы рхала рдырхәеит Краснодартәи, Адыгеиатәи, Шәачатәи оркестрқәа, иахьа ишыжәбо еиԥш Москватәи оркестр ҳзааит. Исышықәса ҳара ҳартистцәа иахьрымоу оркестр, иду оркестр рыцқәгылара ҳара ихадоу сценас иҳамоу аԥсуа театраҿы сгәы иаанагоит, ари даараӡа акраҵанакуеит. Убри аҟнытә ҭабуп ҳәа расҳәар сҭахуп иара сынтәа иаҳзааз ҳасасцәагьы. Иара убас сынтәа раԥхьаӡа акәны аконцерт иалахәуп Урыстәыла амилаҭтә гвардиа архәҭақәа иҿырԥшыгоу роркестр. Иара зегьы иреиӷьу арратә музыкатә коллективқәа ирхыԥхьаӡалоуп. Уи аконцертқәа рацәаны имҩаԥнагоит Урыстәыла иҳәаанырцәи. Аԥсны ақәгылара ари ҳара ҳзын акрызҵазкуа хҭысуп. Избан акәзар уаанӡа ҳоркестр арахь зныкгьы имааӡацызт ҳәа азгәарҭоит уи анапхгаҩцәа. Концерт покажет репертуар, самая великая классика, самые сложные произведения, и все они доступны абхазским исполнителям. И, насколько я знаю, есть интерес большой у жителей республики и у гостей, наверное. Поэтому очень надеюсь, что сегодня ждет нас успех. Аконцерт апрограммагьы сышықәса ихаҭәаауеит. Сынтәа уаинарыгӡо ашәақәа реиҳарак адунеи аҿы еицырдыруа роуп. Аха иҟоуп аԥсуа жәлар рашәақәагьы. Урҭ реиԥшымзаара инадҳәалан аҭаацәа зны изырччаша, зны рылаӷырӡ аазгашагь ҟалоит ҳәа азгәарҭоит аиҿкааҩцәа. Амраза Рандеиԥҳа, Ҭемыр Гәагәахиа, Аԥсуа телехәаԥшра.